Zabrinuti smo zbog posljedica velika kriza preti Rusiji, ali Putin već radi na rešenju. Ono što se događa na globalnom energetskom tržištu utiče i na našu zemlju, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin na sastanku sa članovima vlade ističući da Moskva nije zainteresovana za beskrajan rast cena energetskih resursa, uključujući i gas, ali da se to dešava protiv njene volje. Kako kaže, ruske vlasti su zabrinute zbog mogućih posljedica krize na energetskom tržištu u Europi. Ono što me brine i kako razumem, ono što brine vladu Rusije su moguće posljedice krize na energetskom tržištu, uključujući i mere za podršku stanovništvu koje su predložile neke od naših kolega u Europi, rekao je Putin putem video konferencije, dodajući da bi te mere mogle da dovedu do mnogih problema u različitim oblastima. Ako dođe do smanjenja potrošnje, a takva situacija na kraju vodi do smanjenja potrošnje, to će uticati i na naše proizvodne kompanije i na Gazprom, objasnio je Putin. Upozorio je da su sve to stvari koje su u velikoj meri napravile naše kolege, uključujući i u Europi, ali da bi i po nas moglo da bude određenih posljedica. Istovremeno, predsjednik je naglasio da ruska vlada radi na brojnim merama za neutralisanje negativnih posljedica rasta svetskih cena prirodnog gasa. Također je zamolio potpredsjednika vlade Aleksandra Novaka da ga izvesti kakva je situacija na glavnim tržištima. S tim u vezi, Novak je izjavio da situacija na globalnom tržištu gasa ostaje napeta zbog visokih cena. Sada se u Europi cene u proseku kreću oko $1.100, a u azijsko-pacifičkom regionu oko $1.200 za 1000 kubnih metara gasa, rekao je Novak tokom sastanka sa šefom ruske države. Vicepremijer je dodao da su cene gasa od početka ove godine porasle za oko 3,5 puta. U isto vrijeme primećujemo prilično veliki rast cena ostalih energenata. Konkretno, cene uglja porasle su 3 do 4 puta u odnosu na prošlu godinu, do $160-200 po toni u zavisnosti od marki. Cene električne energije su porasle 5 do 6 puta, objasnio je potpredsjednik vlade. Rusija očekuje 2021. godine značajno povećanje potražnje za gasom u zemljama azijsko-pacifičkog regiona, a posebno u Kini, za 17%, u Južnoj Koreji, za 18%, ocenio je Novak, dodajući da se predvida da će u azijsko-pacifičkim zemljama generalno potražnja za gasom porasti za 7 do 8%. Cene gasa u Europi naglo su skočile posljednjih mjeseci. Od početka avgusta do kraja septembra cena se više nego udvostručila, a 6. oktobra dostigla je istorijski maksimum od $1937 za 1000 kubnih metara, nakon čega je na tržištu započeo pad, ali cene i dalje premašuju granicu od $1000. Stručnjaci povećanje cene gasa pripisuju niskom nivou popunjenosti skladišta gasa, ograničenoj ponudi glavnih dobavljaca i velikoj potražnji prirodnog tečnog gasa u Aziji. Za najnovije vesti iz zemlje i sveta kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.